باپت کٲشُر عنوان چھُ مقدم صٲب گوٚبریو کٔڑِو کھُلٲیِو کِتاب صفحہ نمبر چھُ 40 تعلیٖم حٲصِل کٔرِتھ کوٚر حضرتِ مقدم صٲبن کلاش پور کہِ نکھے أکِس جایہِ قیام اَتھ جایہِ چھُ مقدم منڈٕ وَنان خۄداہن تعالیٰ ہن اوس مقدم صٲبس سٮ۪ٹھاہ تیز یاد تہٕ ورتومُت عطا کوٚرمُت شمس چکس نِش خانقاہس منٛز دٲخل سپدنہٕ وِزِ ٲسۍ تِم واریاہ لۄکٕٹۍ اومۄکھٕ آے تِم تتھ کُٹھِس منٛز تھاونہٕ یتھ منٛز برٛونٛہہ اکھ بُزرگ روزان اوس یہِ بُزرگ اوس پرٛٮ۪تھ رٲژ سورہ کہف تھدِ تھدِ پران کینٛہہ دۄہ گٔژھِتھ ووٚننس حضرتِ مقدم صٲبس زِ تِہُنٛد تھدِ تھدِ پرنہٕ سۭتۍ گوٚو مےٚ تہِ یہِ سورہ شریٖف یاد بُزرگ گوٚو حٲران تہٕ زِ کالہِ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ یہِ سورہ شریٖف یاد کرنٕچ کوٗشش کران مگر یاد چھُم نہٕ گژھان أمِس شُرِس روٗد بوزان تہٕ بوزنے ژٮ۪تس حضرتِ مقدم صٲب ٲسۍ دۄہس راتس خۄدا تعالیٰ سٕنٛز عبادتس منٛز آوٕرۍ روزان واریاہو تذکِرو نِگارو چھُ پیغمبرن تہٕ اولِیاہن سۭتۍ مقدم صٲبس روحٲنی مُلاقاتن ہُنٛد ذِکِر کوٚرمُت تِمن اوس علمس تہٕ گاٹہٕ جارس منٛز تہٕ کمال تہٕ روحٲنیت حضرت حٲصِل تِہنٛدِس واریاہن کرامژ چھِ مشہوٗر تِم ٲسۍ شریعتِ پابند روٗزِتھ معرفتٕکۍ طالبگار تاہم پرستی ہٕنٛدۍ مُخٲلِف پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ٲس خۄداوند کریٖم سٕنٛز عبادت کرنس سۭتۍ سۭتۍ دُنیٲیی طور رٕژن کامٮ۪ن ہُنٛد تلقیٖن کران نیکن عملن پٮ۪ٹھ ٲس زور دِوان تہٕ مسجدن تہٕ سرٛانہٕ کُٹھٮ۪ن ٲس تعمیٖر کرناوان تہٕ کٲنٛسہِ مخلوٗقس آزار واتناونہٕ نِش ٲسۍ بیزار فرماوان ٲسۍ زِ خۄدا تعالیٰ سُنٛد قہرس گٔژھِو کھۄژٕنۍ تہٕ تسُنٛد رحمتس گٔژھِو وۄمیدوار روزٕنۍ حلال رِزق گژھِ کھیوٚن دُنیاہس تہٕ دولتس گژھِ نہٕ لول برُن خۄدا تعالیٰ سٕنٛز عبادت کٔرِتھ گژھِ تسٕنٛدِ نعمژن ہُنٛد شُکر گُزار روزُن وقتی ناماوار عٲلِم تہٕ مُشرِق ٲسۍ تِہنٛدٮ۪ن ژاٹھن تہٕ خدمت گُزارن منٛز شٲمِل تِمن کٔرٕکھ تربیت ییٚمہِ سۭتۍ تِم روحٲنی تھزرٕ حٲصِل سپُد یِمن منٛز چھِ حضرتِ بابا داوود داکی میٖر حیدر تُلمُلی شیخ احمد چوگلی خواجہ اِسحاق قاری تہٕ شیخ نوٗر روز رشی بیترِ شٲمِل پٹھان گورنر عطا محمد خان کوٚر حضرتِ سُلطان عارفیٖنس مقدم صٲبس تہٕ شیخ العالمس حضرتِ نوٗر الدیٖن رشی صٲبنس مُشترکہٕ ناوس پٮ۪ٹھ سِکہٕ جٲری یِمن ولی اللہن ہٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ سِکہٕ جٲری کرنہٕ چھُ وۄپر حُکمرانن ہُنٛد دٔسۍ ہُنٛد عظمتُک اعتراف حضرتِ مقدم صٲبن نوٚو 24 صفر 947 ہجریَس منٛز ییٚمہِ دُنیا منٛز تشریٖف تِم آے کوہ مارانس پٮ۪ٹھ تتھ جایہِ نکھے آے سود کرنہٕ یتھ واریاہس کالس تِم عبادت کران ٲسۍ یِہنٛدِس درگاہ چھُ فاض تہٕ برتُک
مرکز. اَتھ زیارتس پٮ۪ٹھ چھِ ہمیشہِ لُکن ہٕنٛز رٔش آسان لٔجمٕژ. پرٛٮ۪تھ ؤرِیہِ چھِ یہِ شَتوُہمہِ صفرٕ ہُنٛد دۄہ مناونہٕ یِوان تہٕ وۄرثہٕ لگان. باقی وسلام.